Children's of Ghana had my mind on your deal for Nebu mine. Ghana is full of prophets. There be a commission, a top form, a was as we so. Now commission bam of the prophet Roger. Echiremua. Ghana empire and yet dinner. Now Kofo, a woo, a flip for. No, as I can send be. Afa chama won to me home. Me want chiremu. Ana fe wo chiremu a Captain Smart kra no. Sanka ya nyemu no mame yi na gu. Obechirem de na ko mame ka no se chirem Captain Kojo Smart. Ele Ghana future president. Captain Smart and Ghana president. Me want chiremu no achire waje ama me e wo comment section. Ai penya Block Media. Me so say need you. Obe like video now that my boss subscribe button so like the notification can make latest update time better why you about me comment section best also best one no share for so any be action and the prophet Roger out that Roger City International e go PM ewo onyama ache with Captain Smart enra anopa no na ho no ana odin sem bebrebe e ko tudwa the kata share let the Captain Smart e busa no question fa you know helicopter na e crash ye no ema Roger e the enchiremu we e bae na who ye one about say helicopter be better ahwe me hwe wo video no honestly me yam shame ban kan kire wa na me boa de ma me yam shame wo ho no say wo ka de ade ne be ye na ade no de be kwakọ wie e ka date e kai ma se mi amakwata kan ne mre bi na etigu mu pepepe we den na wo se obi ko no no onko nti ye be sesa obi na be ye sei ye hwehwe defense minister mame ye kan chan se man ntina helicopter mu ntu kwan ye chief captain ye den ya we shila captain me bo dawro we me bo sa helicopter na plane me kan me su sa we say plane crash me bo dawro no be 3-4 months answer the video no no what kind of 4 months ago. Oh, na ma kan na ma tena radio show aka na o ma ne bu amade no esi ye no na ma kan 1 month ansa na ekosi ye ono ne de no. Yes, okay. O se ma di kan kire de nti a me nya message na me mpese ma hwehwe nipa na I don't want to go through stress to the me fan to dwa sabi e den a obete obeba na waba captain me boda urosa say na ebesi mama kan say eye Kumasi akra Kumasi obi esi wie na mafo obi aka de obeka no ma ne po amade me yas ma pon kura o ye all night wa akra ye point na me bi say why na ye current defense minister cause the truth is na me nim nipa or ye defense minister na me say why na ye current na me say me sramo me kan sem ni bebre bat me ma media for me kan we na fa mia me di message ni ba na hu abomi eti me mo mu twa ba bia me sramo so onya video ya on hwehwe me captain one no na ono number bi frame me ana say prophet Roger ni na me say bacho me amini na say who do you think you are to be in that your so-called church saying the defense minister should come and look for you? Oh, a private number called me and then gave me a very strong warning. Now the other time one is there, we live to see. And I'm so penny. So about you me say A, say B, man no currency because na me nim baby o ntina me pesa me kasa. And afon. Na enipa sabi ebinum nyansa ewie payo. Me ya actually Wednesday anopa. Ana me shofu be kat guma so say defense minister na busuafo hwehwe me. Ana mka che me gina me preach me adwumantini e omoma yempon sa time ankrofo ne bai say omo ya busuo ande minim koma hu omo sa bra na ye wa so dem na news ababo nten say omo ko ba bi ama plane na yire o se mo friend mo say ayira fro bibi so good ba motin sa de na ayira de na komo ba be hu say o wa hi o se den eti omo wa dem wona na another message sa ba say em so mafiri na omo de call captain samiti wani mu rade di asema me na me ba be kan kire wa me kan say na me kan no opani rade suma mo say me kan asem kire fa ne say me nya sofo fa ne say podam ni bi na ti wani mu na asem na me kan kire wi atie na ye
Jimmy personality ni sinche ayana nyame no be ka ofra 024 so 027 aya would bibi ana wo sunye bi a woda so nyame hira eye den how dia meme dia miya ne se menya nwom wenya den enwom ti say worship song ti say dem kudi ya Jesu ade ato ase and o jam ya metimi a hye nkomo ha me yapon ne ka san to do betisi chama wuntumi eno chepse Ghana for mon pie ma chama wuntumi enya sa pade a ono ohun 15 years imprisonment for chama wuntumi na watia obi na soma ena yanka beje chama wuntumi abro be kwa hohiahia mu no chama wuntumi atia sa nan kro no so eti assembly ebe foforo na yeze onya kamafo na obekọ jail 15 years number 15 Ghana for mon pie ma na ebe jail in 15 years 15 years I'm saying it on TV yeah na dofo mon pie ma no wuntumi na dofo mon pie ma because my own says all over the news what was this here I am seeing it say actually number 15 na better TV so say jail wuntumi 15 years to anyere no mon pie na otia owura bi na so owura na nyesi watia owura bi na so nipa na watia ne na so no oni nipa betena si bedi nkomo ama na nya nkwa enya freedom freedom ye found die a free die wonamu no watia na bonne so na communication bi koso wanachi na nyame amma na bulabo mu a Ghana for nyina will come out to see say Prophet Roger Kokano Captain Smart shoes I am seeing 15 and 15 ebi so medaso Captain say Krowra hima say won say me video na me can date ni time a asante ma edie me be kan ho asem e kan de wo ba foforo nyina asem ti me kan say we anya hwehwe ma misika ti me say na dofo otie mi a yenyi politics nto nchen chana dofo otie mi a otia bema bi na so na bema na di nkomode ni na sifom eye 15 and it is empanivo 30th October and then 30th the emfa 15 ko kan 30 ho eti de oye smart na maka asem bi hase na ne nkasa nto asuomo no ene so beti see Captain Kojo Smart eso ene o chire Captain Smart kura no o future na ohun Captain Smart say future na Ghana no indaso a wo man Ghana no Captain Smart o ne ba be Ghana president na ne chire mu no ene o chire Captain yi kura no o ma menye no ko ma me ekoyi na tuagu ema ensem bebrebe na empanifo se ebube ene atibeti fia entokwa mpada ne nkasa nto aso ene o chire mu say Captain Smart mununkum no emabie amakofo mununkum no mabie amakofo eji Captain Smart enyentem enkokofo na yase na kofo mampaye ma no na onsan kan semi enkyere na mununkum emu kata ohun kofo bi ongoto no madina no ade na esie na msem benya asem I am talking about odi for how many years about 11 years na me frɛ nsofo ade se ni mo unse me sole me de fun so bi ahwa me awoda yenim adam bibi besi ana ti me bompe na radical chem say ade we beba na breni do amemu ohun captain ana me tu free me bed ya me da so da fom me da fom sa 11 years and 2025 ansa na me hunu say nkrofo start ya omo hwe me omo fun so 11 years tia ba bia ye free bana GH osimreku kame penisa pa ensesa no me de da ho na nda ho good eti captain onyame a wode ye ba ye no ye nya de titu fom se ya no de asem na soma ye aya wote se edu atem captain meti ba me so obi shoda ye ntia nti wa wote se ye wo o ye di matem ye di mi maami atem ye si roja ye konfo ye ntia o me se me ye konfo ne se makoka asem bi akoto social media se yama nananom nya omo de na sofo anya omo de yama nkramofo anya omo de o man ni be yie yama me kan asa asem ne ye se
amamra ni amane ya ntontwene dabi anope kura na me kan bi na me sa kan bi o enya mo record na mo benya di matem ni bi aka ho me say Ghana aye dia ye nyina no e fododo na no efri Ghana Kristo som esan say ya kwa asole dem kotie nyame asem ni ewia ni eja asem no amanyankopon ni sofo no wodem ho ye ba bonten a ye fa me ye adwuma ti sofo nyani nua sofo a obekunu asole pani ati asole dem kwasiada e pon asole akokot juada akochinchim obi nsa agine japade afiri ni nsem hai and sorry ye investment e millions of cedis ebi mu kura sika da bank omon niam omonimanu mo dabi untimi nkan church members ti asole dem sabi ebi akwaji sinapi aba obi akwaji quick loan 500 cedis oda wona so sorry the sika investment e wo bank edi na asole hin asole wo bas ye wo mfidie edi ebio yesi nyame sika asembe na wo kan hey asembe na wo kan nyame sika edi nyame adwuma na obedi kan ye nyame adwuma nipa ate da nim na ye nyame adwuma edi kan captain oda sani bia no obetumi akwa heaven wa bro wa tete mu wo say o ha na betumi akwa heaven wa bro wa tete mu o kan nyame asem kire na wo ntie me church member bi okuma se friend gifty Sunday upon asori no ba papa if you were to me this week am last day me shira o manya 3000 adani ya 10000 timi ba to anim na kwankire bi wo aboa me na me hia aboa fa sha chamba na okay oba ya kwankire ni ba wie no na wo fie wura yi uniema abu abontinti je kokotua dan ne ka problem na nso avoid nyankopon asomo nyo no na asomo nyame asomo no tiatia eti ye wa asasi sui ye wo ma ye ho the captain ye nyame som na ye som na o me say Roger ya konfo na wakoka asem mi se den chem bi pie me kan asem wo kuma se radio se asantefo be se obunu se Roger firi nyame na omu ji media de chem sunso no kwatim na omu kwatim a jo mpe so mu hu ombe hu captain me kasa be 1 month ansa na nkomo bi ko ba bi ma me hwe wura ba bi ama ye kodi hu djuma ye di hu djuma wi agede den chem no pie ye no den chem ni pie sadie we ya me ko kan ye nti Roger ye konfo bla na osofu no gina so de onim de da nasene etime ye di matem ye kam one sem captain me so so because ba bi a me ko no me gina kwan mu atoto abo a obi ba be sa me hu etime wudi matem me mfiu o kam one sem me so wo so upa di matem a de enche me reply because me nyansafo ne nam na me kasa nyansafo ne tie sebi wo mo ba me na ase no obi nim nyansa che wa odi matem eti me be so so ayede ti me so obi asoda wo hu me da say captain me ma bonten me responded to bibia da me need time cause me focus no ani wo so usama me captain ye be say wi ase net ye ga o eti wo adwo ma anu ase be wuti fie ye ni mo bro te say me wo be di matem ma be so so ayede me feel enti nyame kasa wote captain anu ntina meti wani mu dia na man ba captain smash show so wo si bra bia asem a me kan ye na ntina mse bra anu ntina wo se me bra enti meti wani mu no obo ade de dom me a meti ye kan so a esi enti woni me bo nkomo yan obetimi akasa ma wate anye so obetimi o wakasa dada eno de message na ba na me de ba na utwa ma no tima me mo nwura ho no wo wote hey captain ye yansi a bed dancer there is difference between a seer and a prophet odi hunufu onko and odi fu onsonko but the memo ati ase ne say captain wutim anim se seer no ma me mo nwura wa brabom na me mfa wa because me no na ye show no ye wie na se bebu asie ni mu ha na ebu asie ni mu ha ene obo wan se de adane asori captain ma me kan wa intasem bia for efo abrabo ho me yes ewiase a wona mu nyina boss kasa ye o ewiase a woti basetina wo mu yi wo wiase nyina ya ba akopɛ na no ekum okra wokɔ ba ya sɛ kum okra wo ba fufuru okra sɛ kum okra wotu wa ekum okra ya ware
Sese. Ayaware. Captain. Adia be ma wo ani je be rio. Captain, nipa nim say you okay, but me I am telling you as a man of God say you okay. Aye sika from ba wo wani je mi opey yo. E ka won ko wo ni usum ye ne wo na ya wo na wo. Dina no kwasi dada e be na wo so ye. Na wo ntika mu. Ana kodu ba bi aba ya kokko bi kaka kro abi sa. Me ba che wo hu ya na wa hu. Captain wo hu aka se roja wo boa. Wo da ye so na meka. Wo da ya wo so ye na meka hu. Meka kwese de twa mu yi ekoi awia be 2:45 abebo 4 p.m. Captain obe da so da ye bi na wo so da na wo da wa na bibi ka che se tuka na wo da ye suma se wo tuka wo kwa se wo kwa wo ko nwia wo ko adwumam na so ba kokko bi nie na dia na ekoso me ka dua da bi wan sama na e chire mu ba se Captain obi kasa wa chira na men kasa se Captain betie di America asama America yansesa na me bia be kire wade amwaye nti wo da ya somu no nyakopon ada de be mu ani je wi opa ya kire wo and they say ana ye die Captain mami mfamra ni so na mi wi o me se mama shock of your life etin chai nkomodie bi ko so ba bi mane kopie ba bi no bi bo wa kwam nipa ne yadwua daba me ka adwua wansem ayadwua daba na nipa ni sunu mu ni sesebo ye nipa ba wani je wo hono sanu na anya yi amawa aje so ko Egypt anu na do be ko back to Kwame Nkrumah Captain wa say Pacho Captain Smart wa ana good anu na anya yi amawa aje so ko Egypt uko Egypt nso na de kum Nkrumah na ba be kum esa se Ghana Nkrumah na tia no nti wonye odwuma anya morning show wo ye president of Ghana. Oh wow, okay. Na mama nchira mu na efa wo mame anabisa abira wo mame nyi se wo ba say me mebusa question na wo ya no me ka cho se mi wie no be guest me host mame wie abira wo mame nyi se wo sa won kan chira wo akobi se no wo si na adwini pise skunti because na wo na na ba pese wo mame anya nurse ni eti bra wo mame nyi nsan wo na na ba ehye na shenku yenyi untungu eti awia gede bi wo na ba ma a woda so ti ase 89 wo na ba onya mfie duro sansa na ofiri me na ba di 89 mi wie yenko ma wo 89 ni sisia wo na ba ma wuti asiye nyina ya wona na bema nka won captain ka won ke ho wo ma misi na adwini pise a edwanbuo bi ne mahu yo ma wo hye ma me ni bowura edwanbuo mu fu aduro hye okwa akonom no yi Captain Smart atoagu na wana we dia mo mfragi awana mumfa ne nto suma me da bio awana wona na bema okura sunsum na ya ka kira ne se ne nana bi beba be ya Ghana mampani brebi na mampani no beba be ye no enam wo ma me ya funu so etibra ma me yin se wo na be ma ko abisa ami e ka kira ne se wo nana no eye wo ba no wafa ye funu na de wo ba no eye o man ni nyina fa so ntifa wo nan esi fom eti wo ehyan sha dwene na wo na ba nya ye nti na enu kwan se wo na ba tena se no hunu mpagyaye ba wo na ba ma de je onyame aka no awaso na ba ma tena se no di nani ehunu ho mpopoye enti me fo wo nko achi me fo nko 2 years eda wanim 2 years edi wanim ko ya cha Captain wa anya de wa hye wo ye na wa stop morning show na de nya de ba asase hye brabe no wa anya obekwa asaba because who mission was so complete. I am telling you. Now when you say mama bi gina wachi utu e so bi gina wachi dan wachi na we. One e gina ho. Bibia ni oba odifo ba grace na gina wachi no. Adumfa. Aha. Adumfa gina wachi. Na when you ma bisa o mama say ebere bi atwam. Odifo ba grace
kan asɛm bi kyerɛ wo maame yɛ hintasɛm na bɛpem na wo maame nka nkyerɛ wo dibisa maame sɛ deɛ na odi sie Memi to Grace Director. Hey, studio. Ojina wachi. Esansa wo maame. Ane adunfa wa apam. Ansa na wo ba. Wo ba ye no wa mu nso ni adunfa wa apam. Nti bla bi a wo be ko adunfa no, ni ya wo te se wo hene. Nti maame ni hu wa, odo okro poche wono ane ma. Na me ni ho. Anya no kra o si nya no kra. Captain, wo se o atamfo ni atamfo. Your parliament house no be boa unexpected. Na akonwa ne de wo betena so. Na wo betena akonwa we su a eda na wo betena so no. Sa ade achimpo na wo nte ase a wo wie die na wo gya no 600 300 years. A wo koya wa ba so be fulfill. Jimi hu wa chira. Amanfo hu say we sorry to say TV host and as a morning show host. But me who say we are president of Ghana. Yaro wo na wo hun say nyame na aka we enye nkomche. Captain you can't be radical. Okay, yen come me interview no so we wie. Me wie. Die di woni e. Onyankopon ade ade bi adom wo. Na ade awrade nyankopon de adom wo no. Komampani kufo. Olumai. Mununkum ni mo abiye tie message no mununkum no emu abiye e katum a won konkoto olumai di konentem sebe na kan mununkum ni mo abiye mununkum ka sa se mununkum ni mo abiye ba se katum a won konkoto olumai nti wo bekọ a kontem okọ abisi olumai she odinfo bi a friend Roger aseme mra wo na ebo mpaye mame na wo nsem bi a obeka a kire me na bi san say uluma me ye hwan wa so dae na mame nka de atwa to anura de a chinne wa so dae unu se de usi Ghana kunya so anura anadwo ade a chinne yi a me ba wo studio hai wuti wani na about 315 captain Woti wani wo so dan na woti wani a wo hwe time na about 315 wo bu so hwe na no bi from a friend Desmond ano ka cho so no won kuma na so ma bi o ano na jo asem na make yo there be a Desmond friend what's Desmond friend me na Desmond friend dia wan friend me because minim ni pakro na wo tu ka no so a Monica bi friend wa no be ka ne ba problem a kire wo ne ano so na about around 717 tuma wunya ko bi aka che nipa so hodi on ko na we conference ko bi ano so me ka ufi asem na kire yo captain Ghana eya we mi wi ana me nto aso me nto aso ko transaction bi kura ko so anopai no bi hia mobile money bi obi fra wa wo so so send 10,000 bi baby a ugina o send sika no nipa no lady bi what time na ye mobile money ma me come anim ana ye wie can I prophesy captain me I am not a prophet I am a seer eti shira sem we fa to wo say Ghana will one day look for prophet Roger erade be page our satam bia na refi me but I have me because me deliver sem we am wie the shall suppon so say o sapomu ensuo na de do ba asase so no you are wasting time the next 5 years one ke kan ho me am di jabeto so we be hu video bu abonto we ma police ache me anyway esan say asam na me tie no de odi ama won di ama na tie ka chi e wo ma me na ka chi na wo ba akura no hwe me ka wo hwe yo wo hwe me ma no hwe me o hwe me sa obi betimi ni Captain Smart aware akwa wie ya wo ma me nie oba ni nie Captain Smart ni oba wo na wo ma me anya ba akwa ntimi ware edi entia wo ma me bo ade bi ho ban na until sa de en be wie peyo no oba bi obebo ye danger bi obeko nti Jenny no eya ahodo me yensa Jenny ba akwa twam second way twam third one way mani twam
Ubet ma chere wa adwen ama me e wo comment section. How you penya block media.